musi filamu zimulia amba genre ulisana ashomu ya pere mu ikota mo rejele thafa no ni ndaba mzimu bari ono ko batanganeza bote risatano amba mazina baone hapa Archbishop wa Shumbo Rachitanga na wafunzi bane bakuchimbira nabo bane bakutusana nabo makansela ramashu baone akoro babona ariko batanganiza bati zibuluhulu sanda washu baone hapa karagariza mikululu reruwe msanda wa Rachitanga baone bukatani yashu karulu baosiyata kusiwe rishabo ufingura. Hallelujah. The Baraka States apara chikotota states erikoya panda na program yashu covenant of the fava chikora pieces babu yababona ndo imatsine nabona dikora kaba pets ende baba kwesa panda echi chitu ya kuno chidzima bode bakwamba batosara bakwamba batsafana erikofana tell so arona zvozvinoenda zvikonetsa it's time management ezvo zviya zvikona zvitote nasokotera zvichivavaisa arado vapa 3 minutes kavatendori tovaendo 3 minutes. Hallelujah. Rikuda paka utakuza muimbiriri wa malume arikutakuza wa Dr. Bedzi kazi karte tesebili Kosia ahamu kumewa Zina ni la Bwana wa Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Ungando amba tuwala muroba nichikwamba ngamdu washu anenga ni kwetumbo rengari ndi mwana washu robona uchiro hawe hawoti uchiro hau kakarika uchiro hau toto Livhuwani oba mwana ne oba asasolviwi nesa malume awe na bamuvo malume auna petu hera toskara zula richikori Livhuwani awe oba mwana wa ulisumbedza uri una zvine atamotoma azvikunyeredza nangama cheroni hayanda vanikori ndiambe uri uchiro Livhuwani oba kaendu karine rote samuta utobona mutu ane atama udibveredza adova atama na ubveredza vamwe vantu rikotaka loro rikomurunga Livhuwani namusi ngaduva lawe la mabhebo arali ovaone ova namusi achidova akacelebrata zvino ndarikoresa vomalume rikotanganedza uri muduru washo wawera utungu yava akaori uona ende hauna uri ringa blame mutu ritohumbera pedzika rushaka rwamafadza na vaMulaudzi narinevo malume navo makadzi uri karisa rerofarana rina mwana ane musi achibebiwa ova na dzina line lava inclusive romuvidza uri washu ngaimwendera ndiwamafadza ndiwambedzi ndiwamulaudzi ndiwavo makadzi vaMaritone rive na duva lavuke Livhuwa Dr. Bedzi urikirisira chipika cha malume yanga program apa muimbiriri wa dzikona lindela ni rushai kusikotenda uri uone kwanza lindela rushai kava chikotana ngeno panda kare wa university ya wimbo achikotana ngeno panda 3 minutes ave opedza ichipinda unosvika kuibanga murano navamuvo malume hauna petu hera toskara zula richikori Livhuwani ova mwana wa ulisumbedza uri una zvine atamotoma azvikumereza ngama cheroni hayanda vanikori ndiambe uri
Thank you, Lende. Ziko ya hone. We'll take it on at least by latest 7. Rivero na bandera ni ngari chikoya mavidani. Hallelujah. Chipeta chacha rachisiho muroba. We are going to have work representatives. We are going to call to the front Innocent Kumalo. If you are here, this is your time. You are going to represent the colleagues that used to work with our late sister, Livhu. As we get 2 verses, rush to the front and represent the colleagues from where you used to work with Livhu. Let's get 2 verses. Seems like they are not here. We'll pass that item, but whenever they are here, let me get an indication we can accommodate. Kama ni wako tu sauti za watu kala inene ya ukadhiwa na zulo zonashika ziraru karido araunga wana watu baulwane kanisima ya wakadhiwa ri kono watusa bawa disturu. Rikoyot na kusa muimeleli wa kereke ya Assemblies of God na muimeleli wa kereke ya Reformed Church hapa Assemblies of God rutawara kwa wana wafunzi wako na yani wafunzi wao towakari wada bachikutanga ngeno panda kati na vongale zane ni chisaulu bane bakwemerera kereke ya Reformed Church kare wane ruimbo aba batu bachikutanga ngeno panda kati baya bayimeleke kuyangane kone boletwa ngako Buchiro anga odzumba ma buchiro odzumba ma buchiro anga odzumba ma mutimuni buchiro anga odzumba ma buchiro anga odzumba ma mutimuni ndo Livhuwa mchimbiza mchumo ndaona uri ringapita hechi chitukutuku chauri ndimelele chibidzo cha Assemblies of God hene pano unera vahone ne ndiko jia hechi chipita nga u vabebi Livhuwani vavavone vane vakojena pano kereke ndizavudi musi mutu achikadichira aditodera haya ndizavudi musi mutu achikadichira ajia maipi aambiwa nga Paulosi musi achibhura zvauri hoyu muviri unenda vakawo utovantumba wazidiva zvauri ndirwa chipinganyana unenda tova ndodzura kalimushaka that prepared us to zanga ukadivana chipingi musi ndichitecheresa maipi aambiwa wavo Mrs. Mulaudzi rokonozvivona zvauri matina mwana nango hava vabhebi vawe vevariita uri rine vaAssemblies of God rapfa
risabwira tima ritende zwa uri hoyu mushumo wa vhuḓivhuḓi une vha khou ita namusi u itelwe fhano ndi zwa uri ro vhona mishumo ya vhabebi vha uri Livhuwani o dzhiela vhabebi vhawe mishumo yo kakarika vha tshi vhona tshifhaṱo hetsho to rali washu vha tshi vhona nnḓu eyo rali naho namusi yo nakiswa nga maanḓa nga vhone mubebi wawe vho shuma nga maanḓa kha iyi kereke mubebi wawe vho ita mishumo mihulwane kha eno kereke ndi ngazwo vha tshi vhona vha Assemblies of God vha sa vhuyi vha timati wa Mulaudzi kha ri ṱanganedze tshi ite mushumo nga hune tsha kona ngaho ḽa u fhedzisela khedu ndo ri mubebi wa Livhuwani vha dzhena kereke pa mubebi wa Livhuwani vha anza u ima henefha vha tshi khou imba vhe na fulufhelo ndi khou humbela zwa uri kha ri imbese ri vha fhumudze hune vha vha hone ri vha tikedze nga nyimbo na nga u vhanda zwanḓa arali zwi tshi konadzea mudzimu kha vha na nṋe ndi khou livhuwa tshifhinga tshena ndi songo tshone tsha uri ndi ambe ndo imela kereke ya Reformed Midrand vho Livhuwani vha tshi khou dzhena hone zwino u tshi amba nga vho Livhuwani kha riṋe sa kereke ro vha ri na zwinzhi zwo ra ri lavhelela khavho sa vhunga vho vha muraḓo washu u si kale ro vha ṱanganedza vho vha muraḓo washu wa tshivhidzo tsha Reformed Church Midrand nga dzi 3 dza July 2022 ndi he ra vha ṱanganedza sa muraḓo o fhelelaho ane a vha na pfanelo dza vhanayo mara nga tshifhinga tshene tshiṱuku tshe ra vha na Livhuwani riṋe ro kona u vhona tshilidzi tsha mudzimu zwino kha nṋe ndo imaho hafho phanḓa ndo vha wa mashudu wa uri musi ri kha uri vha yo vha muraḓo wa kereke o vha nṋe we nda conductor hedzo dzi lessons and musi ri tshi vha vhudza uri vhone vho kona u dzumbulula fulufhelo ḽashu ḽa Reformed she was so happy wa vho takala kha uri na ngoho vho wana haya hune vha nga kona u bveledzisa zwe mudzimu a vha vhidzela khazwo mara ra kona u ṱanganedza zwo iteaho ri si tsha kona u vha navho tshifhinga tshilapfu tshe ra ri ḓo vha natsho mara musi vha tshi khou pfuka kha vhuṱungu he vha pfuka vhukhavha zwe kha riṋe vhaṅwe zwa vha tshi ri fhumudza musi u tshi amba navho vha ḓo amba uri vho ṋekisaho ndi khou konḓelela nda ri vho Livhuwani ndi zwine nṋe ra funa zwone kha ri konḓelela mudzimu washu ndi mudzimu muhulwane ende zwino kha riṋe sa kereke musi ri kha maḓuvha haya ane ra vha ri tshi khou builder up kha u bebiwa ha munna washu Yesu Kristo ri ḓo elelwa vho Livhuwani na kha mishumo yavho zwihulwane ri tshi khou ri fulufhelo ḽashu na fulufhelo